Melinangi. Sisok kami panitia pesta ulang tahun Kopari Punami Purjaringan. Doa pengurus penasehat di Punami Purjaringan. Naik majalah itu godam kami. Pada mama godam apa itu? Godam kulamu. Jadi asa tungdenggan mardadat ada. Jadi dia memang panggual perkunci dan ngalak malu tak kalu komutari parindahan susu perlopat dadamu. Di sono kami panitia no pengurus di penguan no pura Nainggal Silaban no Boruna. Meminta kontak Tuhan mamang angkiat manian marhite tortornamian non ditayo Tuhan tama kapangiduat ta alani alu pedamang majolo to mata nomor 2 di batas kepalangi to tado kondisina asal giat direhot di hita sadugna akan rekod alu pedamang mau lihat ma amang namano nami alu pedamang ma tusri aka tango bina di dua to tusri situ tadoro amat tanah jalo ina tasuri pada bahedam ma alu pedamang mau lihat ma amang pandai nami di lokna tua bakula dona uli bakula dona denggan di bahagia apa pandai nami bahedam ma yo godang gula bunai mau lihat amang nung ngari bahek komi kondang mulai sonari amang anggir melihat atau kapagabian lihat mapar kulaso di peparan yo punami ukuraja Nainggal Silaban do pun nasi caburi tabe alani amang pante nami asa tu lihat itu perforasan lihat maka kapagabian lihat maka pasamutan neng mangaliat mahami bahedam ma kodang lihat
maliat behami tutu tangyang pangiduan namin matu amat na martua di bata lihat matutua kamang kabian lihat mabarparaso disuday ko para niyo po namin ko pura dyan enggal silaban do magkuluna ala ni amang pande namin binuat ay pangutang mamuhak ay tiyo bahid damang ma kodang hasahata ni laos padu ulamang ma tukodang si tiyo